Nikithikatho na Ntune Mutegeri ambirigire Jumapili akunitite na mbere bobo gaibwega nontu bakona kanya kugwatanira nawo nikire iwe rutha mugwanja mbitagwa Ntinyari Kinyoto kianjiria nteto cietu akaribankie ne kuma Igembe South ni bakworo ta kanju ya Njurinche Kentereji bakiuga ni bethiritwe bakibanya maria na njira ya kubaringa baini ite kubatara na kinya kubajukiria ndithia ciao irombare ona ndi nikire kanju inene ya Njurinche ke kutegera untu bubu na ndene kenda gucokaniria urungamia kiria korobaba kuria bugwiko idegage na thina ane bazwe obikieu na thina wa mbugo ciukete myakundumia muntu buru batonge batu kwenda gintu gituite gitucumburite ao mwivoni onjoria kwena nto bare ao mwivoni onjori batura batunyamarĩtie itura rĩrĩa nkiene nonto bakoria beya bakuwa muntu na thitangikuo bakiaba mugwata bakayukia mburi yeke bagetanio bakaria na bayuka yinya mwene atiri au bakiwa ona kosete njori ibakuwa bangi ibotwe ikwa bakiaba koya mburi bagetachio bakoro amburi ira batu aturi bankiene tuona gintu gakene tomi batwe tuonthe twiwatha tuothe kwenda njori yetu rariko tote kwenda umare mwekururwa mo wito kathure mwekuru na temelelwe autwikwa mundene jwa na rongoro autwikwa mundene jwa njori na ntubano na beta bayokia mburi yeke bego yokia mburi yeke mwekuru na gereria kunyenyekea kenda mburi ira nonto no yaretegemia mushiyura anenga mburi yenge nini kenda yakilisha reko ireti wote tiana babe mushiyo akuru baba ario akuru bano na baugere bo bateri yambi bateri yam mwana mburi yo gwathi atia uwonka ende turori akuru banjori yatere mburi ye ba bateri ya mwana mburi yo uwonka njori nere yanto mono ni mburi ale abo bagweta bakoro mburi ira bakorita ciana biana bayele kure na mburi ento akwalu etagwa mburi agetagwa kiondo kiambi kethe twenda kathera kana ramo batwere na njori etitha igwetaia ana ciondo biambi bia bethe na bara makonenkanira muntu mburi yekejerwa na choka akagwatwa akaurwa uthako kuona o eshuguli ne ciawe na ngwene ciawe akuru une betere kwa Kimathi baroya mburi yake Kimathi babunje nyumba boya mburi yake Kimathi beta nete gambiri na boro wa mburi yera Kimathi atona kikinyaru are boyana kure na mwekuru weto Njolobe barona mukuru wake bito kwenda koria njori bekuru na mwekuru wake Njolobe atatu irontorome bekuru na mukuru wambi na mukuru wake kwa yelo dari temunda nenda ya tonda la mburi go ya mburi njori go ya mushi nde ya nke ya mburi shwande wa kwandao nde ta ko ni ya tuma mburi sha kwandao nje kinyano mwizo na yuyo bambera ne ikwanda atwire ante tuwete ikware oni otema oteno kwa ambananga bakuokela musie na masete na mebioro yaba boya mbori etaboro abatatwana twili gaiwa kwai gaiwa kwale wa magegania gaiwa Kirinteto ingina ndura ni mubunge wa Chuka Igamba Ng'ombe Patrick Munene augiete mpumi chethurano binini bia Olkalau tejumurunga mojogi siasa ntere cha Mount Kenya East akiuga kuri na mwanya juu Munene gatigati ga ntere cha Mount Kenya West na Mount Kenya East akiuga East igetana mbere kugwata mbaru thirikari ya Rais Ruto. Ukienda Nyeri, ukienda Mulanga, ukienda Kiambu, hakuna barabara haina lami, hakuna kijiji haina stima. Hakuna mahali wajaweka maji. Wakati wa Kibaki sisi tulisimama na Kibaki hadi 80% mpaka kura ikaanza kuambua kura ya nini. Uhuru akakuja tukasema ni mtoto yetu. Gachagua akakuja tukasema ni mtoto yetu. Lakini ikikuwa ni Kidiki wanasema kiti imepotea. Wapende huko. We are tired.
Hiyo mjinga hao walichagua huko Orokarau waende na yeye, na nasema serikali hata hizo barabara ilikuwa inafanya huko, hata hizo mattress na gas hata wanyang'anywe. Kwenda huko. Yaani uamuke asubuhi kwa mattress ya serikali, upike chai na gas ya serikali, uvae viatu ya kupewa na serikali, alafu tuambie one time. Ile watu hawana heshima hata kidogo. Na waheshimu Kithure Kindiki. Mlima ipasuke ikatwa katikati. Na wakati tulikaa chini Kirinyaga imekubali iko na sisi. Meru, Embu, Tharaka Nithi, Isiolo. Hao wabunge wote wamenichagua kama chairman wao. Sasa hiyo legion yote imenichagua kama chairman. So mimi ndio chairman wa Mount Kenya East. Ichungu wabaki huko na mlima yao, wangangane huko, wakitaka kuchagua president wamchague, wakikataa waende opposition, wakwende sana. People who are thankless. DCC wa Kĩongo Laura Kĩndonde ugĩte thirikari nĩtĩte na mbere gũchemia bonene kĩenda kũrikithia ndwa na ndawa cia mbũgita arĩa arombete aciari gũtigĩra nĩ bakũthingatĩra gwakwi ana bao kĩenda batekethirwo bagĩtonya kĩrĩ mũtego jujuju wa mbũgita. DCC wa Kĩongo Madam Laura Kĩndonde narĩrĩtie bidii ya thirikari kũrũa na ndawa cia mbũgita ntere-ino araugĩte batima motugo na mũthenya gũtigĩra bakũthiria ndawa ino araurĩtie mbeo mbĩthĩ kwĩbabũkania na ndawa cia mbũgita nuntu itirĩ na gĩtũmi kĩrĩ ũtũũro bwao. Ningependa kusema ya kwamba eneo letu la Kĩongo tunaendelea kama serikali kuondoa madawa ya kulevya katikati yetu kwa sababu tunaelewa yale madhara ambayo madawa ya kulevya yako nayo kwa vijana wetu, wale vijana ambao wamemaliza shule na hata wale ambao bado wako shuleni. Maofisa wetu wanaendelea kung'ang'ana na janga hili. Kuna wale ambao wameweza kushikwa wakapelekwa kotini, kesi zao zinaendelea. Sisi wenyewe kama vijana ni vizuri kama tutajiepusha na matumizi ya madawa ya kulevya kwa sababu madawa ya kulevya yanaharibu maisha yetu. Tagitanio gakugite baraba kwenda ndawa ino cia mbũgita bamenya njara ya thirikari nenda ya na bendekana barege bagekĩrwo mpeni na kũyucĩrio tagarira kĩwatho. Wale ambao wanahusika na biashara ya madawa ya kulevya, kama serikali tuko imara, tutapambana na nyinyi, na wakati wowote yule ambao tutawapata ukiuza ama ukitumia madawa ya kulevya tutakukamata na tutakupeleka mahakamani. Akĩrĩkĩria na rombete aciari kũmenyera hana baorĩra cukuru irĩ mbinge na kũthingatĩra mĩtugo yao gũkũrũkĩra kũmenya mwana waku acore bake ibarĩkũ nuntu rĩmwe mwana athũngagĩra ndawani cia mbũgita gũkũrũkĩra peer pressure kana mĩtugo ya acore bake. Haswa wakati huu ambapo shule zinaelekea mwisho wa muhula wa pili, watoto wetu watakapokuja nyumbani, ninasihi na ningependa kuwaomba tafadhali tuchunge watoto wetu. Tuchukue nafasi hiyo kuongelesha watoto wetu kuhusu mienendo iliyo bora, kuhusu tabia nzuri, na tuchunguze tujue kama kuna watoto wetu ambao wameanza kujihusisha na utumiaji wa madawa. Nkurukina irite aciari kumakinika muno kiri mantu mara mwana kuona kiri thimu na muciari gwengwa kuraitha mitugo yake nuntu kuri aciari inya banyunya njobi mbere ya ana na bangi inya gutumira miandarati ino na mwisho wa ntu umenya mwana uyu akathoma tabia ino. Nkiripotera Weru TV gicigo mbunge kia Gembe Central mbetagwa Duncan Mwathi. Aciari ntere cia mbũri nĩ bokĩtie mateta na kũringana nĩkĩ bethiritwe bakiutha mbeca cia mĩako macukuru-inĩ na kũrĩ na kĩgĩna gĩa CDF na bamenerete mũbunge wa gĩcigo gĩkĩ na Mũgambire Ndikĩri bakiuga nĩthiritwe agĩtejanĩria bunene macukuru ja mũingĩ ntere Njĩga Kĩmũtegi na wĩna ripoti ije. Makarika maguchangithia mbeca kaingo kurutha maendeleo kiri chukuru che mwingi gĩcigo mbunge kia Bori gukarata Rwimbo irio chukuru ya primary ya Mutuma rwiriro arerere ruthite arambe ya guchangithia mbeca cia waka kitchen na inyuma ya kitchen ira baratumagira kuingwirwo angirwo gima nuntu itari mbega muno anini untu bura bumeneretwe bamwe baciari bakiuga bubu ikumania na guteyanirwo mubunge wa Mũgambire Ndikĩri araba kugawire aciari te guchangithia mbeca na thirikari yena mbeca Dado tu bakethenya guchangira cukuru ije niki atukona mbeca kwa kitchen cyo waka bioro na cyo gwika cukuru mabati. Dado mosimo ni kira konde gukuria
kwau maendeleo jaje utuonia TV ne AI ukaja kwetho ati AI re niki imbi mwazimu wa burusu kurunya mutuma o methitheria kinya kintu kimwe cukuru eje itora kuonete na ari orukara mwazimu ari ndikiri ukamajete mbeche nyingi muno na kitheti cia gweta kuonga na orukara na ngazi na mitongi na matresi mwazimu ni kimbe zi utajeta burusu te ya ana batu ito changa na arua batu ko cito yote ni kuasi ndia vune batu waka cukuru te batu achiari bedo iboko waka cukuru atu ite na aruo changa no tubo kitchen ira daktari arejire ainga arugi bategege mare omekenda barugirana bioro biongo skulu tibibi mugambire ndikiri bio kuthithia CDF ni orukara urekirie yonthe utengo gingi no gutinda wangite akena na wetwika irambia che kuma kwa ndithi nyoro kokana indetore wetombaru na atongoria begi siasa baraba gukinyete mambrani mama bakiuga mutongoria nora kuthikiria kirero kia ringi kura kuona shukuru ekiuraga babati yange twetaja ng'ombe twena shukuru enge jondoroma nione ekario twena marere nayone ekario twena nare bakiberecha kweta wandara gwene kana bana kitchen ekarije engorwa na mujumbe alio hiyo neibu amesiaibu ila siku keja kura ana beto bathoma na miamburi kana te uma esa sawa tutebati kujo changa na thirikari na mbecha Bwana Yesu asifiwe so nande kimwashimura batugutangugeu na batiumita nikienda tomba kuthira twitite bwega kamboire bugenda umuromo muromo meate ayuma eria kwando ga muntu bwina arambe ya imutongeria wenu na ate antu kwerware ate antu au thara bange bagitade ko antu barabonde arwadira no aire goto 2 tam arwadira no 1 tam arwadira no tam lakini ntuko yeruare ira akwendeka ya wakachukuru ate antu au mundu nya watu mure nombi no peo karana de loi kuma gicigo mbunge kia Bore ngiripotera wero weekendi niukambitaga ki Mutegi Twetana mbere na tuingi na ndi kaunti-ini ya Tharaka Nithi mubunge wa Ekuru kaunti-ini je Susan Ngugi Mwindu noretie kwitha gukirikithwo ukaria na thiria ndira kuri na matinda haritie kuthingatira gikuo kia Mutembei Makembo rombera kwithirwa gikuo kiri matinda nteretia matakiri kaunti-ini Embu Makena Babu na ripoti ija Wero TV ndio tangaza na ndambire kwenda kumimbia endeleaga mame pole ndoni bwinde bokiarie bwinde Mubunge wa Mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu ni agwatanirite na aturi mujwa mututigi Dennis Mutembei Makembo uria arega kurathwa na gutauturwo wae gutuma ntumiri ya kuboreria aria Susan arombete micetho gutwikithwa ya gucokanagiria antu amwe na kwiga ngwataniro mubira yeto yonde gutumite embu na Tharaka Nithi mtu na muruagina Nendi miankeno ya yeme kumbu ya thirikari ya tugukania mtu nugiriko mtu no umwe utigatweke nde mubiro yu ate matwambire kuthurana na turi beto mbie kinya kambari kaya guko wana bameruka nde bakaya guko mebire ra tuguche thayonde na games ire tuguchetha kinya music no kinya cultural festival ino zino tukurutha na mbi nitwike chionde iche gutucukania turi achore tukatuma team nitwike mubira no te matuthoma skills cia babange wegwa Tharaka bukona bwa imbu bachethaga uguri mu Tharaka kuona bura bange bachethara na boboni ni augite ni wega mebira gatiga gutukagirwa ikaruthagwa mapema amwe na mawatho ma micetho kwithagwa makithingatirwa utie mucetho tare mbio utesheria so ni nduga tukawa very much organized tukabanga sheria na nkiromba gukiumbikaga captains dan twa mbibira bakuganize mibira guku mibira ni tigo tugagirwa gukiumbika no there is time webanga mubira no Sunday no ambiri kinya round ga mugwanja ngombire thiri karike kenda kwegwero ntundu atarunda ona mwana uyu akiogwa ndona tata kwambira kwirairana ikware kwambira kwirairana mtu akibonaga mubiro kirekia na no dismiso no tuka kila mtu na watenjira nuke kwao na security ira kila mtu na tonkare yake nuke watoka mubiro ora wareke mapema mtu akibonaga bare abe umagirie gusabikira mibira ni bakurwe wikaragaraja iria kwa umira kurega kwereana gwa timu bakabejana gakanya bakaraniria wega kuthiria thina shambeki ona mubiro kugia thina kando kidogo timu sibiara na marefu mao marito mbo gweta
ntamba mibira mono ndomba kuina mono ka music festival matodia nangi mibira ntie masheria mingi wakini timurisi ya kalibwaga kenini isototi mantu mao bakethanie oro kuringo penote alingoro kuringo baina giteta aringo masambiki magitete ata makire no ntokona masambiki no mamberia kuganga totirotha wogu ndetwiriti tata itigwa ni orire arombete usonkuni kuruthona mpui kenda family no yona gioto nitokuria thirikari iruthe mantu ama speed karega kagakwa kanogoke na kamebo mwena gitirata athiangire muntu agianagirwo arira kona haki muntu yende wacheta mwekuru wake watie na mwene owe tutakurare kuthite maindo ne twakakuria mwana wake akuyanga ata na byo community twakabukuria mwana nwe kuyanga ata niro the speed ega marimanti gutie magafairo maingi iruthangu haraka tumena ta mwana wetu athiangire na hakire bateri sheriere bateri na mtora uraganete bura bateri kurutha gite ata aruthwe nkiripotera Waru TV kuma Tharaka Mbita Makena uambabo Tarambera kurumira antiso chetu nchokere tunyumeka gitagate kuraja na antitonkuruke Muchama niyo kayothire otweta kembeche tena baita tiambi no oteko chenjia Botwaja gaire bitego tutethia neke Hai tokurega Ng'ombe ciakwa itiraragire Ngoko ciakwa itekorekia Ngoro chako na guchenga iko chenga Aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuburetere mutaramu irio bia ndethia Aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina kyo wize kuruga But with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bidithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigera bire na quality na standard Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na otebo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwiri nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu bire Agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe no ntutui county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Utaka kanyakika kathongika gwete green nange ala Nontu mathaizetere na ithaa mugwanja angire kantu gakuruma irio bia kuria Ile kama yako kuigwa Kario kangentere boga bwezea karibuni ibirombeni ibwega au nyongo eterete au bebe mpimelo ndugela nyomba etere kadiozo Tiwa ndo mekarire ete modugi ndoka imoduyo ko yotumelete Afya Plus inanga itazo zo zironekana ndukene cionthe na ndinyarekana no ina vitamins ina minerals kino kwa tukarania wa nyomba hiyo zozo nane Afya Plus angi menye kethirire karenio hau mburetere ntima mutuzo Afya Plus ntimetingana tembea kwingi kuona mengi naona tu ya kwanyange na nyoroka tuona abi Afya Plus nasho ujumoto motu te motu ya Afya Plus zogore ndukenerere akwe nagwe
na singo kusia mweri jumwake bahatu igusenga na kuoreka buikonora na mbesa mukone eja tukonu orimi kinya ng'ombe riruteria lita 35 iria riu ndira ng'ombe imwe munyanyo kwa tuite maguru nkuniene hai no tuitere maguru nkuniene nukuone iji iteme kinya nkorokie mweri jumwe na ikendwa na arua na mweri jumwake tega nkara tega nguku itwethe ogatweri tega isui tega pera itupatusanure we tuchanure nitobu wende gukura kirurimi na mbecha itonye mubukone jwaku tumira Joymax Feeds kirengoku ng'ombe ngurwe na ndithia ingi chionde. Joymax Feeds kuma kwa Kavagara, chaguo la mifugo. Joymax Animal Feeds. Nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera undagitari thoganire gikeno gya kuja muritwa sukuru ikomenya gwitana na kuonania manto tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya undagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda cukuru ya undagitari ikuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwaji akanganiro ikurigito indagitari utekushetha karata na uturo bwawe nonto na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikugo uturo bongi abo karungama jata ijoke theraja Imperial College of Medical and Health Sciences ojukani bo mweri jokenda ni bwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero Nakuru nonto bwantete nkuru kitu ringerethi mo namba 0719 223 223 Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Football fans, the world stops from the 11th of June to the 19th of July 2026. Watch all 104 FIFA World Cup football matches live on Azam TV. Get your Azam TV decoder today for 1,000 shillings for a decoder only or 2,500 shillings for a decoder and a dish, and enjoy unmissable football action from the comfort of your home. Visit any Azam TV authorized dealers countrywide today or call us on 0709 844 000. Azam TV, the official broadcast partner of the FIFA World Cup 2026. Karayu sionde iji na singo kusia mweri jumwake bahatu igusenga na kuoreka buikonora na mbesa mukone eja tukonu orimi kinya ng'ombe riruteria lita 35 iria riu ndira ng'ombe imwe munyanyo kwa tuite maguru nkuniene hai no tuitere maguru nkuniene nukuone iji iteme kinya nkorokie mweri jumwe na ikendwa na arua na mweri jumwake tega nkara tega nguku itwethe ogatweri tega isui tega pera itupatusanure we tuchanure nitobu wende gukura kirurimi na mbecha itonye mubukone jwaku tumira Joymax Feeds kirengoku ng'ombe ngurwe na ndithia ingi chionde. Joymax Feeds kuma kwa Kavagara, chaguo la mifugo. Joymax Animal Feeds. This July, get ready for stories that will make your heart race. From love and passion to secrets and lies that can ruin everything. Catch the sizzling episodes of Sins and Roses at 4 p.m, Domenica Monteiro at 5 p.m, Be My Sunshine at 6 p.m, and Avenida Brazil at 7 p.m, Central African Time. Only on Novelas Plus. Meru dire itukubo watogeni ntuko yetu ya 11 ya munene jorithi bwa ng'ombe cheria Jumamosi ya tariki 25 cia mweri Juju kenine kia ASK Gitoro Showground ciandikithia na society ya kuna arua njo uthome mantu jegie urithi bwa ng'ombe ura umba kuongereria ngarama cia urithi kurigiria mirimo gwika mathabu na kuthomithwa mantu ja kuthondeka silage ukethira uri na kanya kagutirimana na arimi bangi athithia bairio na ndawa cia ng'ombe bari gweta guku na rongo muroto jotu jo mwaka Juju ni innovative dairy farming, embracing technology for a sustainable future. Bwinthe ibogwati ogeni.
cia mwanya mutegeri gwita na mbere kurumira ntiso cietu tugicoka kiumia giki mutaalamu na gwita na mbere gutusarire gukone menopause kiri uria daktari. The other change rege no itwekika kiri mwekuru da okinya menopause ni system ciake cia maumago na private parts change no ndo tabora toga masos ni tweka thin no mwekuru pengine atikumba kwa ena control ya maumago tarera pengine omba gukorora kana inya thimura otukana kwa ena some leak ya maumago ageno ndo ada maso tweka weak valves irediga iwatagira kana irigagira maumago matikaume naturally otukana tweka weak otukamwekura kwena leak of urine. The other case iraimba kwekerejania nao nontu wa menopause ni kwewa mwekura mukwa kiwata frequent infections muno ino tuga UTI kana urinary tract infections agin no shijana ya nontu ba kwethirwa maso she loose ko nyambaktia ni kumba kuigeti kathongira the side jera ya uchiari kana inyakire mukwa maumago ura twitaga the urinary bladder. Kaita kaka inge kuroba inge bewa bake yobaina thina ino na bake bakiri na batikomekana batikwerewa changes ni kwa peni mere yao na hata gukwendelea irio tugapengire da mwekoro akuena thina ta ino noigwa akiaranira na daktari wake kana inyako itha bipindi taibi kenda bakinya kwerewa mwiri wake bora wo change na kwenda kwerewa na kumena tabwete kurutharia kwina changes ino baraba ingi kinyare hapa kono daktari batiwa bakinindi medication na kwa hivyo baraba ingi baina symptoms ya tuke severe muno na igatweka niko need treatment kwa u treatment no ya ino cia menopausal changes ka symptoms chomba kwa ire either niko need dawa kana niko need some lifestyle changes kana just the mere counseling na awareness ikawa ni utetheria noe utiomba kumenya kethe nuko need medications inu kana ni exercise yake mwankarea pengine ukone we daktari kenda amba ukwadhuranira. Kiri mikire na mikarire nayo kiumia giki turiritana na umenyeri bwega bwa mitundu yetu. Ibwaga sana mutegeri wa Weru TV rieto mbeta wa Purity Nguta na kanyaga ka ni kamikarire kana mikire. Tukwenarwa turaririe mantu ja mutundu guchukuka no robati kwithirwo kithithia. Riria mutundu jwa kujumirite na utirona kanyaga gwita salon ugaka makeup nyingi kana umba kwithirwo gikira mina iria ikonania ati kwina gutegera bwa mutwe kurigiria kuona mutundu jwaku ora ruchukuki. Ithirwa ukithithia untubo kuoga tutamba tuthongi bwegoro mwankantu kwiria ukabanga gwita kuthondekwa mutundu jwaku. Mutheja ntito na njira ndi kwibaga no tuboko na kanya kugwatanira na bautwe ithra wina kagita gake gambitagwa ntinyari kenywa nyime kagita te kuraja ni mubango jwa kwa ya kanisene.